May sa manenadani tintay ipakayabkab iti tangatang manipod iti pluma ni Miss Amy Duque Toledo madaytan sadyay Calgary, Alberta. Daniwa na pauluan nanang ko may saka abanwar. Ina na isang sangayan bileg inka itikutan. Sagutan ka maminsan pa'y agundaway. Daniw ang maipaay ina ngay ayatek unay. Ken kananang ipatpategdakat tong palbiag. Nanang ko may saka abanwar. Natibker ti panubo atong puar. Panagitured inka panagsawar. Mangted silaw biagmi aganaraar. Makset ka man iti darang pudot ti panawen. Lamiis man nagpaiduma a lugar ti ayan mo. Di mo ikaskaso, di mo samiren bannog pagpasaram. Ayat mulaeng a maipaay anak indakal kalikaguman. Dawat ko nanang asaan mo kuma abaybayan. Kired ken salunat mo inka kumaida salwadan. Tapno adda mataginayon nga inkam pagtamdan. Tasi kananang banwarmi biagmi nga inkam ililalaan. Dahil dati pakabuklan ti Daniw ni Miss Amy Duque Toledo madaytan sadyay Canada. Babaen tay pagayam yo next so nagkawili ti Pamplona, Cagayan.